Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Real TV 1 igama lami uNelo phinde ngabuya namhlanje ngihamba nobhuti la simusha igama lakhe osebenzise yona le email la usibhalela noma inamba yami ku-WhatsApp nawe sicela ukwenza njalo bese to the point nje it's very important ukuthi uwenze i-voice note if usebenzisa uWhatsApp ube udaba lakho bese-ke ushiya inamba yakho ofoneleka kuyona if ubhala kwi-email ubhala kwi-email ube straight to the point ebese ushiya inamba yakho ofoneleka kuyona futhi nakhona siyabonga kakhulu ukubekezelelana abanye sengibaphendule ku-email if usenze i-email ngizokuphendula nawe ngoba mhlawumbe ngeke ukuthi sebashutha njengamanje uyasenda ebese ubona ngingaphenduli kanti suyokhola ngisabhizi ngakho ama-WhatsApp calls angawa-answer umuntu angaze aphatheke kabi ama-WhatsApp calls angawa-answer kufana ngecall yangampela noma uwesend voice note simple ama-WhatsApp calls nje angawa-answer at all baba angikubingelele ngikwamukele kwi-Real TV 1 Stories uyaphila ngiyaphila njani no siyaphila nathi usibhalelile kodaba lakho udaba lakho li-complicated kodwa sicela nje usiqale nje ekuqaleni mhlambe ke ngizwe nje ukukhula kwakho ukukhulele kanjani emndenini okanjani ekhaya sikhule kade siyi4 okay ubhuti wami firstborn abosisi wami abayi2 phakathi nendawo mina ngiyilastborn okukhulweni kwami mina nasesikoleni kade ngistrikeile kakhulu kade ngilabo abangaphasi kahle mara nginga-understand ukuthi kahle inkinga ikuphi emndenini engikhulela kuwo ubaba kade kuyinyanga nomama kuyinyanga sikhulisa yiyo le mali le yobunyanga siloku sikhula njalo ngaze ngafika la uthola ukuthi nami ngiyawuceda lo matric ngaleyo nhlanhla usisi wami waganwa waya kwakhe ubhuti naye wathenga umuzi sasale ekhaya manje kuusisi wami oza before mina kuumama kuumntana kasisi wami sesisele sibathathu asisele sibathathu kanjalo lo ngistrikeila kanjalo ngistrikeila hayi kuthe ngelinye ilanga ngisazihambela nje ngiloku ngimakethe nanomsebenzi ngahlangana nomama wengane lo nginaye nengane lo ngisemshadweni naye after lokho ke usiloku siphusha kanjalo hayi cha kulokwala kwaba nokhazini yami kade inekhampani nayo yathenda yathola ikhampani yathola ithenda ngekampani yakhe nami mara kade sengiregister ikhampani yami nje ngokuncenga yebo so wangibiza wathi cha mfowethu awuthi ngokulekelela uzosebenza hayi ngempela ngaya ngosebenza ekhampanini yakhe ngu-driver lapho angilo ngu-driver lapho ngaloku ngibeka imali ngaze ngafika la uthola ukuthi ngithenga imoto ngithenga imoto ke ngilo ngizwana nomama wengane saba nengane yokuqala aloku ahlala kubo wasajasta ke manje ukuthi ngifuna ukuthi ungishade ngakuthi ngifuna ukuthenga umuzi ngeke ukwazi ukuyohlala emzini wami ungangishadanga singasiyindoda nomfazi ngempela ngayidayisa imoto kwayenziwa ke lo msebenzi kwashadwa wathelwa ngenyongo umakoti waletha nasekhaya after that ke wathenga lo muzi abathenga umuzi ngahamba ke manje sengiyohlala nonkosikazi nomntana kulowo muzi angifika ngihlala nonkosikazi nomfazi kulowo muzi ngazama nami ukuthi ngithenda hayi ngempela hayi ngayithola ithenda ke asengihlala nomfazi ngathi ngithe ngiceda ukushada nomfazi nje izinto zami zachuma hayi kwaba mnandi ke manje kwaba mnandi kuloku mnandi kanjalo sehayi ikhampani manje seyaphusha manje saba nomntana wesibili womfana hayi iloku iphusha kanjalo ikhampani iphusha kanjalo mina ngingazinaki nazo lezi zinto zamadlozi hayi ziloku ziphusha kanjalo usisi wami yena kade sakaqala lesonto le Praise the Lord ngalaso sikhathi hayi zaya izinto ngathi ngelinye ilanga ngiphupha kunomsebenzi khona la ngihlala khona hayi kodwa ngangayithathi serious
ngatshela unkosikazi ngathi yazi ngiphuphe senze umsebenzi. Unkosikazi wathi hayi akunamsebenzi sizosebenza. Beza na kunkosikazi bathi sifuna umsebenzi. Unkosikazi sayishaya indiva. Asishaya indiva leyo nto ayizacala izinto zacala ukubheda. Azicala ukubheda manje amathenda manje awasangeni. Okay. Hawo. Ngifuna ukuzwa lana. Ngithatha udayisa imoto ubusasebenzela ukhazini wakho. Yebo. Nashada nonkosikazi. Yebo. Wena waqala nginika amathenda akho wena. Ngiwaqale angiqeda ukushada nonkosikazi. Okay. Ngifuna usithathe truna ke ekusebenzeni wakho namathenda before siye la sekubheda khona ukuze sifuna ukubona lokubheda lokho ukuthi sikwazi ukuhlukanisa sibuka le video le. Yebo. So unamathenda amathenda ahamba kanjani? Amathenda nje hayi ubulapha lapha nje. Kuyasebenzeka nje kuyasebenzeka umtitilizo nje kuyasebenzeka. Yonke into engibambayo kuyenzeka. Ini ubusebenzisa umuthi noma? Kade ngingasebenzisi lutho. Kade ngingathandazi, ngingaphahli, ngiyimi nje. Okay. Ngiyimi nje, izinto ziyenzakala ngilo ngiyimi nje. Unkosikazi uya kade asonta kodwa angasonti kulo sonto leli le praise the Lord leli lithi awuphahli. Sonto nje just. Kade sonta nje just. Kodwa kufika leso sikhathi sokuthi sifanele siphahli, unkosikazi wathi akuphahlo. Nami ngaye phela kusasemnandi phela. Angiphahli. Uyabona? Ngangaphahli ke zacala izinto zabheda. Inkampani yamathenda ngifuna ukuyibuka ngokwelevel ukuthi uyinkulu kangakanani inkampani yakho mhlawumbe ubone imoto engakhi nje. Imoto kade ngineimoto eziyi-15. Ezinkampani? Ezekhampani kade eziyi-7. Bese ezinye zakho? Yeah, ezinye zami. 8 wakho? Yebo. Uphethe ama-million phela lapho? Hayi kade kusebenzeka baba. Kade kusebenzeka mara into engiye ngathi angiyibheka ukuthi angizange ngabheka ukuthi kahle lo muntu ongiphethe onginika lezi zinto ubani. Angizange ngizihluphe ngalokho. Okay. Nakho-ke manje soyaphupha indaba yomsebenzi. Anisawenzi. Asuyenzi. Sekwenzakalani ke lapho? Asingasawenzi umsebenzi ke zacala izinto zabheda. Washona phansi ke manje. Amathenda manje seyaphela kancane. Abasawa renew. Ubona nini ke wena ukuthi cha ngathi konke engasahambi kahle manje? Kunjalo nginga-understand kahle ngakuthi manje sengibuyele ekhaya ngiya kumama ngithe mama phela ngaphupha umsebenzi kodwa nguyenzanga uyabona. Kanti ngaleso sikhathi umama naye soyashintsha. Umama uyashintsha manje wayeka lobunyanga ayokisa usisi wami. Bangena lamasonto praise the Lord. Bathi manje amadlozi amadimoni. Yebo. So manje mina ihelp angisayitholi kumama just because umama uzilahlile lezi zinto. Akazilahla lezi zinto seziza zonke zinamathela mina emahlombeni njengelasborn yakhe. Wena umfana omdala asekho. Umfana omdala akasekho. Sekuwena umfana okhona. Yimi umfana okhona. Ubaba wayenyanga. Yeah washona. Umama naye wayenyanga. Yebo. Wabuyeka ubunyanga. Yebo umama. So izinto manje sezifanele kuza kuwena. Izifanele zithwale yimi. Okay. Ngabe uba wakho noma wakho musu uyibuka manje usumdala akazi ucabanga mhlawumbe khona into abethwele mhlawumbe cha abenyanga nje kade kuyinyanga eclean ngikhuluma namanje umama usaphila una 100 years now ebusisekile yeah usaphila. So wena ke if sekuvela ukuthi fanele uthathe umnyango wenze njani? Hayi asokuvela manje sinyacala ke manje ngithi manje sokuphelile phela manje amathenda aphelile nasekhaya sokuyalamba ekhaya umfazi usebenza kahle kodwa imali ayikho sokuyalanjwa manje nabantwana basangeni kahle ezikolweni sokukolodwa ischool fees kulo kunjalo umkami wa decide ukuthi awuthi ngibheka wabheka ama-post ngaba ne-post ekhona la eThekwini. Okay. Wayingenela le post bamqasha. Umkami manje wenzani wamuvela eThekwini wangishiya nalo yamuzi loya mina manje sengisele ngingedwa waze eThekwini nezingane la mina umsebenzi wami kwenzani ngiyabavakashela ngibuyele ekhaya ngibavakashela kodwa inhlupheki lokuzinika amandla kodwa ngapha esayidini lakhe kade sokungcono ngakuthule mina sengile ngiloko ngithi ngiyatabalaza ukutabalaza. So manje sokufika ukugula ke manje ngiyaqala manje sengiyancipha ke manje sengiyagula manje awu inkosikazi sengiyagula eyakulungi man
ngiphethe ama-piles ngiyaphansi phezulu ama-piles awangeke ngabuyela kugogo angibuyela kugogo ngathi ma uyangibona ngiyagula manje izinto azilungi and manje inkinga ukuthi angifike ekhaya ngithi ngikhuluma nomama usisi lo we-Praise the Lord angafuni ukuthi ngikhulume nomama uthi mina ngingakhuluma nomama ngizovusa lamadlozi ha uyayibona leyo nto so angina chance ukuthi umama anganginceda ngokuthi phela mina kade ngifanele ngithwasise umama ngabuthi ubunyanga bakhe lobo osebuze kimi ngakuthi ngithe angilo ngihamba abantu manje sengivuleka amehlo bangitshela ukuthi umama into ayenze ukuthi izinto ziphethe kakhulu ukuthi lo bunyanga loba kabulahlanga ngendlela eright wavala kahle so it's like an open thing efanele inamathele somebody or future that thing inamathele mina uyayibona leyo nto inamathele mina ke hayi ke unkosikazi manje sekaseThekwini mina sengisele la la ezidlozi manje la ngikhomba ukuthi alisana sikhathi ngathi ngihambe emgwaqeni ngahlangana nomunye umbaba omprofita wathi no idlozi lakho litha ungathathi lobudlozi liyokubulala wena ngathi alingibulale ke ngathi alingibulale ke hayi kwaya ngabona ukuthi asengiyahlupheka impela manje sengiyahlupheka impela hayi ngakhuluma nonkosikazi ngithe inkosikazi phela kulungi unkosikazi athi nokungcono udayise lo muzi yabona uhlala wona le ya ungcono udayise lo muzi awudayisa lo muzi imalinyana lenye le ngizokunika uyothwasa ngathi hayi izinto zizolunga sengithwasile hayi izinto zami zizobuya zinjalo wow udayisa umuzi okhimali enkulu yebo futhi manje imali usuyiphetheke manje sengiphethe imali mara yami nonkosikazi ngithi sifanele sihlephulelane mina ngihlephulele lokho angihlephulela kona ukuthi ngihambe ngiyothwasa uze naqhawa aqhubeke ngapha sizingane yebo okay so hayi right ke sengiphethe imali umuzi manje ngudayisile ngidayisa umuzi kanje ngazitshela ukuthi angidayisa umuzi ngizoya emcashweni uyabona hayi angithi ngiyemcashweni akulunge emcashweni ngathi ayikungcono ngihambe ngiyothwasa uyabona ngathi mara la ngiyothwasa khona kukude uyabona kusembuzini le eMpumalanga ngifanele ngithenge imoto ngifanele ngithenge imoto ngabuya la eThekwini ngakhuluma nonkosikazi ngathenga imoto ngashaya imoto ngaya khona ukuthwaseni ngampela ngafika ngathwasa ase ngiloko ngithwasa kanjalo phela bafanele mangibuyisele ekhaya sengiyafuna ke manje ngifonela unkosikazi ngithi ngiyaceda ukuthwasa phela ngiyabuya la ekhaya unkosikazi wami athi akungeni madimoni la hawu unkosikazi manje ungidayisisa umuzi manje ngaba ngiye ngancenga ngalo yamuzi maybe ngathola abacashi ngancenga wathi akungeni madimoni la ngathi idlozi phela zizwani nomsindo ngathi awuthi ngimiyeke sengifonela kumama phela mama kuyabheda phela manje uma kuthi akazwane nalezi zinto lezi uthini umama yena athi anama ngifuni madimoni la kwami angifuni madimoni mina la sengiyacakeka manje sengiyoya yaphi sengithinta usisi angithunta isisi ngithi sisi kuyabheda awu sisi ngempela wathi ayibuyela la kwami usisi nguphi lo angithi ubhuti kuba usisi lo munye abosisi babili lo munye lo faka uma wakhe ebusindisweni yebo lo munye lo right right mara naye lo right lo uye wathi uzama ukuthwasa wabheda okay wabheda ngakuthi maybe kade angafanele angathwasa wangibiza ke wathi no uzofikela la kwami wahlala kuyena ngafikela kwakhe ngafaka umkhukhu lapha ngayenza indumbanyana hayi ngafikela kwakhe angifikela kwakhe hayi idlozi idolo lokusebenza hayi idolo ludlozi ukusebenza idolo ludlozi ukusebenza sengiyaqala manje sengiyadidisa phela ke manje hayi ngiyadidisa ngena house to house phela manje sengiyenyangeni hawu ngithenga imbuzi ngithenga inkukhu ngiyagezwa kodwa akunalutho okuhlanganayo Bekuhlolela bathini abangihlolela bangitshela ukuthi ngifanele ngigezwe yabo ngifanele ngigezwe ngiyagezwa ngifanele ngigezwe ngizoza ngobusha bla 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 ngiloko ngiyagezwa nje mina ngiloko nginikwa imithi nje manje ngiloko ngiyagezwa right through kodwa kunanto elungayo and then last year sengithi le moto le ngihamba nayo kungcono ngiyidayise uyabona ngawuthi ngabona inyanga thize online ngithi lezo nginceda angaya yangibhula athi necha
into efanele uyenze kufanele ngokugeze emfuleni, ngifuna imbuzi, ngifuna imali engaka, ngadayisa imoto. Sengiyathembela ke lenyanga uyibona phi hayi lekhaya ngiyibona la ku YouTube, sesho ukuthi hayi ku Real TV hayi ku Real TV, ku YouTube. Okay, Yebo, yebo. mhlambe modayisa imoto dayisa manje imoto Imoto kade phela sengilambile, ngifuna ukuthi izinto ziyenzakale. Ya, ngiyayidayisa nge35. Hayi ya ngayidayisa nge35. Kade sengifuna izinto ziyenzakale ba. Ngayidayisa nge35. wahamba wanyangeni akufuna manje inyanga 30000 inyanga kade ngangifuna 35. Inyanga eyangifuna 25. 25 ngasala no 10 ngasala nge10 ngathi phela asengisele nge10 hayi kuzobhalansa ngokuthi izinto zamazilunga at least ngizoya emcashweni sengiphethe 10000 akufani. Kwabheda lamagcino. Kwabheda lamagcino manje. Akubheda lamagcino ngisaqhubeka ngisaye enyangeni. Ngashayeka. Asengishayeka last year December. Sengiyeza manje ngizala eThekwini. Angiyahlala eThekwini, izinto zami ngishiye ngala ngithi. Ngize nale majazi yami la okuthwasa. Mozala eThekwini uza kanjani ngoba phela usahleli nosisi wakho lapha? Ngiyavala lapha eNdumbeni. Ngakuthi kade ngiza ngibavakashela ngibuyele emuva ngize ya. So ngithi December uthi ngiyodla nomnkosikazi nabantwana. Ngiyafika last year December. Angifika last year December. Ngaba nephupho elistrange uyabona. Ndika sisi wami. Uyabona? Ukuthi sisi wami ngathi ugangana ngezinto zami lapha kade mara ngayishaya indiva. Uyabona? Nokuthi angifika usisi wami uzongicosha mara ngayishaya indiva naye. Ngempela ngifika ngoJanuary this year. Lento le ngiyiphuphile yayenzakala njengoba injalo. Ngithe ngifika ngalolo langa ngathola ukuthi lo mkhukhu wami kade ngihlala kuwo bawumuvile nje sebawenze waba mncane. Uyayibona lonto ngathi nayi lento kade ngiyibone emaphushweni. Sengiyahamba ngiya kusibalo wami. Ukhona lapha eSoweto. Ngathi sekunje. Wathi I know ithi ngokuncengisa. Wangincengisa. Ngahlala iviki. Kulelo viki angihlala sengifonela usizi phela ngithi manje indawo usisi wathi sizobona mara kwamanje ngithi uyabona kunjani. Ngathi hayi ngangami. Sengiyenzani manje? Sengibuye eThekwini. Ngabuye eThekwini ngalo January this year. Angibuye eThekwini ngalo January sengihlala nonkosikazi phela manje. Nkosikazi akafuni indaba zama akafuni indaba zamademon nkosikazi. Athi you won't practice. Ngesikhathi umshada oyazi nje. Ngalesikhathi ngimshada kazi kadazi ukuthi umama uyinyanga. Naye wadayisa umuzi hamba wenjani uyothwasa. Yebo. Shuthi phela wala amademon lawa ewalungisa. Yebo. Masubuye ekuthwasela asakufuni. Akasayingeni manje. Okay, wenza njani ke ekutshela njani nkosikazi? Ukuthi akasayingeni. Yes. Akathi akasayingeni manje ngithi ngiye ngadecide ukuthi ngiyenze iplan B. Ngawuthi ngifonele ekhaya. Ekhaya bangawuthatha umshini ngaya kusisi wami ke ngawuthi nga-avoida umsindo. Uyayibona lo. Sasuka kusisi wakho usubuyela nkosikazi manje. Yes, sengibuyela nkosikazi. Amademon wenza njani indawo yawo? Manje amademon asengifika lapha ekhaya ngisapractice kwa demon. Angifanele ngipractice kwa demon la. Uyahlala nje. Sengiyahlala ke kodwa kuyafika ukuthi awuthi ngikhulume nabantu abadala. Uyabona? Ngifonela isibari sami ngithi isibari sami awungizame ngamasenti ngithi ukungena ngibone ukuthi kuyenzakalani. Hayi wangizama ngamasenti. Ngaye enyangeni ithizeni engeke ngidalule. Ngafika khona lapho yathi thenga inkukhu ngathenga inkukhu ngathi sengakhi ihoko manje kunganalutho kulungayo. Ngandlulela phambili kwaba yileso futhi. Yabona? Manje sengibhunga nje. Yes. Angisana lutho nje. Njengoba ungibona nje angisana nokuthi nginesenti nje ukuthi ngingachubeka ngiyobona ukuthi kwenzakaleni ngobunyanga bami. Okay. Uhleli nonkosikazi, unkosikazi akasebenza ngithi. Uyasebenza unkosikazi. Wena mohleli naye la egcekeni wenzani? Mina ngiyenzi lutho. I-respect ihamba kanjani? I respect ibheda kakhulu ngokuthi nabantwana basangizwa phela manje ngokuthi angibeki plate etafuleni. Ngazama la ngathi ngiyafuna umsebenzi ngingaqala lapha ngabona kuyabheda ngokuthi izinto azivalekile ngabuya ngahlala ngokuthi license nginayo ngokuthi awuthi ke ngizama umsebenzi ngizokwazi ukuthi ngihlanganise amasenti ngithola inyanga enganginceda ukuthi ngikwazi ukulungisa ledlusi. Ngiyibuka lento ngokuthi from ama-millions to a centennial. Yebo. From a millionaire to a centennial. Yebo.
from 15 cars yebo to 0. yebo and manje isizathu mina sengihlezi ngingedwa ngicabanga ukuthi ungaba ngalesikhathi bathe ngibayenzela umsebenzi ungaba ngibayenzelile umsebenzi sekulate manje angibayenzelanga umsebenzi ngiye ngonkosikazi angayenza umsebenzi unkosikazi akaze acabanga indaba ye divorce noma wona uzocala indaba ye divorce unkosikazi uye wadecide ukuthi yazini ungcono sidivorce ke uzothola something yolungisa lo mnyanga bakho mama mina ngamtshela ngathi okay ngathola something asidivorce ngiyolungisa umnyanga mama mara sidestroy abantwana musla. Okay ngizokubuza lo mbuzo lo wena nonkosikazi nishare ikamera lodwa siyarishare kodwa asi enkonzweni futhi kahle kufanele ukuthi nje nihlala uvashe inhlasene yebo ngakuthi nezinto zami lezi engize nazo kwafika ilanga lo ukuthi uyangicosha ate bona ndoda ukuthi uphuma kanjani ngakuthi manje lamademoni yakho adisturba i Holy Spirit sami manje ngakuthi manje sekuyabheda nala ngihlala khona nokudla nje kuyancenga la khona la eThekwini akulungi kodwa usebenza kahle kodwa akulungi kwanhlobo so ubona ngathi yimi manje engimoshayo ngaledlozi uyabona ngamcela ngathi akuna la ngaya khona ngawuthi angathi ngiyahamba phela ngiyoba ipara kungcono ke ngithathe lezi zinto zami ngibe ngizibeke egarage ngempela ngazithatha lezo zinto zami ngazibeka egarage sengizibekile nje egarage lawo majazi ami yena uloku uyachubeka nempilo uyafunda amaBhayibheli lapha esontweni uyabona kodwa mina endlini Moses yebo okay so njengoba ufika ekhaya ke wena yini ocabanga ukuthi sifase kusize ngawo uyaphambili mina into engingayicela la ekhaya ukusizwa ngayo phambili izinto ezibili uyabona even if maybe ngingathola umsebenzi ngikwazi ukuthi ngizibekele amasenti ngiyolungisa ubunyanga bami ngakuthi into engime phambi kwami ngiyazi ukuthi lamadlozi ami ngakuthi lamadlozi ami ngiwaphahlanga isikhathi sisekhona ngakuthi nangaleso sikhathi ngidla imali angizibuzanga ukuthi iliphi ledlozi elinginika le mali. Okay esibili zibila ngithi ukuthi if ngingathola umsebenzi ke maybe ngikwazi ukuzibekela amasenti ngilungise lobunyanga or if ngingathola inyanga engangincedayo kodwa inkingi ukuthi inyanga leyo yonginceda kanjani ngakuthi angina next ngipenniless yabona lonto ngimpunga nje njengoba ungibona. Okay ngiyakuzwa and lento lese kanje ngizoyi-addressa futhi ngeke ngakhuluma ngayo emavidini adlule ngathi umuntu abafani khona umuntu ovela athi anginalutho ngifuna ungisize mothi uyabuka awazi nawo uzosasaphi ubekephi nala abantu abathi bona banama-company mhlawumbe bano-Uber ngiyacela ukuthi bavele ubhuti ngithi uyadriver usube nemoto enqwaba irekhodi lakho lihle udriver so othi yena ufuna udriver uzomdrivela sicela vele email address yami ngizoyifaka la ungi-emailele if unayo inamba yami ngenhlanhla khona abanayo inamba yami ungi-WhatsApp ubhuti umnikeze umsebenzi because yabona as umuntu wesilisa kuba nzima kakhulu uma ngasekhaya wasahlonipheki unkosikazi ngasakuthatha notice ngenxa yokuthi wena unamali kanti ngathi saphethe amamiliyoni bekuthathela phezulu as umuntu nje uyafa ngaphakathi. 2 inyanga zakhokhelwa ziyayifuna imali nazo ibhizinisi lazo lelo futhi ngicabanga ukuthi nawe uzo-understand kangcono ngoba nawe into oyibonile kini yenzeka inyanga zisebenza uma ngakho nobaba wakho asebenza nakhula ngaleyo mali leyo but angisho ukuthi ngeke ngize ngifonele abathile abayinyanga ngicela bakusize uzobabona basusu right and lokho ngikusho ngifuna ukubeka phakathi kwabantu babone ukuthi angisho ukuthi wonke umuntu kuse kuzoba kanjalo because baningi bengifonela befuna into kanjalo awucabange enyangeni sengiletha abantu abawu-20 abangakhokhi lutho iyaluza inyanga. Remember inyanga iyathenga imithi enisebenzisayo yebo nesikhathi sayo nje because ngibona phela
if niba u20 anikhokhile mhlawumbe kufika abawu10 abakhokhile uyabona ukuthi uqinisa umosha lesikhathi sabantu abakhokhile yebo kanti i-treatment efana efana ngizivele yebo so akakwazi ukukhetha manje yebo so ngakho ngithi iba nzima kanjalo kodwa ngamanje angisho ukuthi ngizofonela ukhathazini ngizofonela ubani ngithi ngizobafonela bonke ngibuza ukuthi akekho ongawazi lo lesandla ukuthi akwenzele for free uyombonga amasusu right right ngizobuya kwena ngikufoneleke ngikutshela ukuthi siyakubani yebo sizohamba futhi nawe sibavezela abantu iprocess noma ngevezela konke sokuphasa siveza nje ukuthi okay finally sigcine sithola isibanibani yebo okwazi ukuthi alekelele but usizo uzothola ngiyabonga ukuthi angazi uba and another thing ngezemfundo ngiye ngakwazi ukuthi ngiye esikoleni nyane yabona lama technicon lawo ngiye ngaya lapho ngayenza icarpentry yabona ya icarpentry professionally ngiyicarpenter mina ngiyakwazi ukwenza amakhabethe ngiyaliqala phansi ne-wardrobe ngize ngizicede okay ya ngiyakwazi manje la ngiyithanda leyo mina ngumuntu othanda ibhizinisi ngokuzalwa nje ngibona impilo iqhubeka yini ongayidinga uqala lo business lakho uqhubeke nalo izinto kade nginazo inkinga kule business mfowethu abantu abakhokhi okay ya abakhokhi uyabona lokwenza izinto abantu abangakhokhi yinkinga that's why uthola ukuthi ngiye ngathi angiregister i-company angiyiregister kade ngiyiregister as a carpenter but ngayijinga ngokubona ukuthi hayi cha akusebenzeki la ngayenza yaba electrical okay so ayiba electrical kaba nosibaro wami lo ngiye ngamisa esikoleni waceda imfundo zakhe waba ne-wireman license okay so ngikhuluma ngecompany le uthola ukuthi noma kusasa bangathi nanga umsebenzi ingaqualify lo company ngakuthi yenza ama project a serious from Eskom okay and then people that are qualified they are still there abaphethe ama-wireman abangathi noma bathi nayi isapho ozani nizophusha bafowethu bese ngiyabadonsa mina esowethu baze baphushe lokho ngisho ngakho angikhulumi ngento engekho sho ngayo ngikhuluma ngento engisho ngayo ukuthi noma bangathi okay nazi izinto bese siyabanika i-profile yase-Eskom bese bayatobetsa lapha bayibona i-vendor number bazoyibona ukuthi le company le iye yasebenza umsebenzi onje baba authorize labantu laba nge-2010 kanje manje iye into eyabulala yiwo lamadlozi athi afika nje wachitheka yonke into okay uthi bengibukela ekuthenini because le amathenda if ngathiwa nya manje kunomuntu othi mina ngifuna ungenzele ikhabethe ungamthatha umuntu kanjalo ya ngamthatha umuntu onjalo athi umuntu ngakhe lo wardrobe mina ya ngamenzela wardrobe ushaya isipala esiqondile kahle nje angithi manje akathi ngimthathe ngimenzele wardrobe into yokuqala engifanele ngiyenze kuye ukuthi manje ngimbonise ukuthi umsebenzi ngiyawazi because of the sketch engizoba ngimdrawile nama measurement angathi ngidoba mina angithi mina ngi-old school kade ngidoba ngesandla yebo ngimkhombisa ukuthi le side lihamba nale side le side lihamba nale side lokuhamba lokuhamba ngalo so manje masithi mina ungakhela wardrobe abawu3 nje ama double door ngabashaya hayi amanzi amancane lawo so njengamanje equipment ungathatha yokuhlanganisa into lezi equipment you just buy you just buy i-drilling nayo you just buy i-hacksaw you just buy what you buy hacksaw yeah lo amsebenza awufuna izinto eziningi just because you know what happened now because of technology awufika lapho banika ama size yalo nto oyitypeile bakhathela according to your size wena umsebenzi wakho is to assemble ukuthi okay lelihambisana nalelo uyajoin lelihambisana nalelo uyajoin lelihambisana nalelo uyajoin chayi ngisho njalo yebo kunomuntu othi mina ngiyathanda ukuthi lo mfowethu ngimsize but angithanda ukuphuma imali but if khona umuntu la othini ufuna amakhabethe singaze siye kitchen siye kephi othi kufuna wardrobe nje ngabe umuntu lodongeni ngabe
stand alone sicela manje usitshele lenze ezoshaya namabhilithini. Okay. Hayi sozwa uthi manje khona yena uthi cha mina ngakhele itafula. Ngifuna itafula lengane zami nje ifunde kahle. Hayi into encane lezo. Bazosho but ke leyo umnyanga sizokukhulumela nomuntu ozokusiza ngizokutshela ukuthi ubani simthoyile kanjani. That's why singiyamanye ngathi hayi izoqonda. Ebese abanye abathi bona noma nama Uber baba ukhona uthembakalile sicela kahle nimqashe nemoto esebenzayo mhlawumbe ama-taxi athanda taxi philippi na hayi cha anginayo kahle i-taxi was dangerous ya i-taxi nje inabantu bayo nje ifana ne-Uber ngiyayisaba ngokuthi ngabona igameko zingenzelela phambi kwami ya uBolt kasimini ya but ke whoever othi unenkampani yokudeliver mhlawumbe ya yokudeliver ngoba yona ingozi kodwa into engiyaziyo lelo izinto zami azingalunga kuledlozi zonke izinto zizochuma that I promise zonke izinto yebo zonke izinto zizolunga ngakuthi kwamanje singakhuluma lesikhuluma ngakhona maledlozi ezilong lisavimbile angeke ngiyendawo baba ngakuthi if likwazi ukuchitha amathenda ngalendlela elichithe ngawo ngakuthi lona kahle angilongo ngihamba mina ebantwini kade bangitshela abantu bathi ledlozi leli lomzawu lufuna ukulungiselwa and umndawo is difficult and umndawo yilelo dlozi lika mama leli alilahlile esigangeni. Hayi le izakhulu mina ngiyazi sengihamba umhlaba wonke sengiyabaza abantu la le izakhulu awudingi ishuze uye kephi lento ngayenziwa ehlathini nje. Okay. Yeah, simple. Ngakuthi enye into umunye ubaba wanginceda athi kimi uzoncedakala kanjani unganamsamo. Kodwa angiloko ngimamela ilona amaviyo amalona wakho ngezwe ukuthi bathi ukhona umsamo ohambayo. Yeah, umsamo yakhe ehlana. For example, kunomuntu owazalwa uma wakhe watshela ukuthi owakadlamini yena. Kanti uma wakhe nakazi ukuthi wakaba mhlawumbe wesinye isibongo mase sekushaya inkinga kulesibongo lesi isibongo sakhe akasazi kusho ukuthi kwenziwe njani lapho fanele kuwe somewhere yebo yenziwe okanye umunye umuntu uthola ukuthi walahlwa yebo akwazi ngama wakhe akwazi ngababo wakhe yebo fanele njani lapho isibongo yasakha sakhaphi ehlane ngakuthi ngoba wonke umuntu unedluzi lakhe yebo lona leli livala amathenda ami liyapanisha nje abona first ukuthi mina nawe sihlangene yebo usho ukuthi idlozi lami livumile ukuthi sihlangane lapho yebo njalo mina idlozi lami ngeke livume uza kambi kumina yebo okay ngeke ufike kumina uma uza kambi so the first ukuthi idlozi lami livumile ukuthi sihlangane yebo sahlangana ngampela yebo usho ukuthi amadlozi sihlangene athi mhlambe nanga umuntu ongasisiza ukuthi sihlangane nalo uze phambili yebo ngiyabonga so uzolunga lapho ke ayikhohlana ngiyabonga kodwa into ebalekile engeke ngisho mina oqala umelaphi ndabuko omehlolela sizobona nawe that day ushaye khona yena yebo angakutshela ukuthi wena uzoqashwa wena wawuyinesi yebo fanele kutshele ngqo ukuthi kahle lenkinga iqale ku wenze ukuthi uhlele wena yebo ulalele lesho yebo then from lapho siyaphambili yebo hayi umuntu ogeja esahlola yebo bese siyaphambili kanjani umuntu ogeja esahlola ngakuthi enye into angithi ngiyayibheka bhuti wami ukuthi manje umsamo lapha ekhaya uvaliwe uvaliwe kamampela bathathe isemende bawuvala lapho umsamo baceda babeka nebhakede phezulu khuleka so mina nje in conclusion this is part 1 yebo back no part 2 why ngenza nje yebo ngenza lo muntu okwisimo la situation nawe yebo athi mayibona le video le alinde lo part 2 yebo kuze abone kwenzeka yebo abone kungangenzeki yebo because mengenzanga futhi so update abantu yebo ngoba hlezi sithi inyanga ibona manje inyanga ezisizile yebo azikusizanga yebo omunye ngathi ku situation yakho was scammed kanti omunye was not scammed yebo
mhlawumbe inyanga engabanga namandla okusiza. Yebo. Because for example abona mina nje mina myself yebo if ngikhuluma ngami if ngenyangeni yebo inyanga yangitshela mina wena into ozokwenzela yona. okay Wena if unenkinga hamba kini. Okay. Ufike round egcekela ukhulume usho into ofunayo. Izoba right. Yebani. Mina ngisaza kanjalo mina. Kwaba lula kuwe. Lo baba wami kanjalo wami inyanga mefekele ithi mina ngikwazi ukusiza wena ongasiza mina. Mina ngakulekelela nje ukuthi kwenziwa kanje ngoba uyona inyanga. Yebo kulula manje. So yabona so abantu bayabana namadlozi aba powerful lena inyanga. Yebo. Inyanga ibe le greed. Yeah. Sithini lo akasasekhokha nje. Yebo. Ngizobenza into engekho nje aphume kanjalo. Yebo. Kunabantu umuthi ongekusebenze akayisibona. Yebo. Mina nje eyami sengingabantu abaningi bayitshela efanayo wathi wena awudingi umuthi udinga kuya kini inyasele egcekeni ukhulume into efunayo okay kanjalo so ngizama ukusho ukuthi inyanga ngenza ukuthi intswempe yamsiza uA yebo wena ufika as uB ihluleke athi umuntu awungiskemi kanti nayo ifika umuntu ongakwazi ukuyisiza uyayibona leyo nto ekuhloleni sazi problem iproblem yakho yayazi yebo inyanga mecela iproblem yakho uzobona ukuthi ukhishwe same page yebo sesiyaphambili ke manje same page yebo ngakuthi if inyanga ufika kuyo ifane ikutshele history yakho kuzokwazi ukutrace ukuthi kahle inkingi ikuphi la mara if ingayiboni history yakho izero ngakuthi enye into edala inkinga ngithi ngiyayibuka ukuthi umama akalahla ubunyanga akabulahlanga ngendlela eright kusafanele vele ke ihambe kokugezwa lezi yebo injalo lo before ngoba uthatha izikhwama engcolile ziyokusebenzela kanjalo ngeke istate izovala strong baqale gezo kwazona yebo zibe right ushwelezwe ngishwelezile bese kuyaphezulu ngishwelezile mfethu yabona lento eyikhulumayo ngiyenzile ngishwelezile ngathenga imbuzi and imbuzi ezindaba yakhona ebhlungu ukuthi awutholi nencina ngathenga imbuzi ngagezwa ngahamba kwamina bathi bageza idlozi ngahamba bathi bageza mina ngahamba bantu benkosi ngaze ngaphela ngaba yilento ngiyo kodwa ngiyakholwa ukuncedakala ngizoncedakala noma amamelo lakho azobuya usazobuya le level yakho kahle mina ngiyibuka kanje into le isifundo angisho ukuthi abantu abangakholelwa edlozini abakholelwe asizama ukushintsha umuntu la sithi laba abakholelwayo edlozini abafunde from you ukuthi ungalilaleli idlozi yakufaka enkingeni kakhulu ngoba ngithi ithongo ngoba le topic edlozi nethongo abanye abantu nisijulile but ngenzela ukuthi umuntu understand ungalalela abantu abadala yakufaka enkingeni kakhulu so abantu abakholelayo kubona abafunde from you yebo ukuthi from a million to zero but if ulungisa le problem le kuzoyeka phezulu and angifuni ke mina sithathe light sizobele kwenzeka on one day but akuthi if uqhaqeka ubonakala umehluko yinto engisho mina inyanga meyabe kulaphile mele bafike abantu abadala kuwena yebo bakutshele siyabonga yebo ngakuthi enye into mfethu before ngokungena emlomeni even namhlanje sengizambile inyanga uyayibona le nto indlebe zami ebusuku nje uyabona ulwandle lukhala kanjani ngiluzwa la indlebeni zami ngithabona into yakhe solwandle ngiyabatshela le nyanga nabangitshela bathi ungathi unomlozi kodwa asulapheni phela ukwazi ukukhuluma asulapheni phela ukwazi ukukhuluma tololo uyabona hayi mina sengigculisekile ake sivale ivideo ngoba abantu banedatha encane phela abaye babuke emsebenzini yebo uzomuntu angathayiphi kahle lapha so sabonga kakhulu bafethu sabonga nje kakhulu asihlala futhi ngokuzayo part 2 uzoba khona this is part 1 sicela abanomsebenzi bamsiza ubhuti naye uzobezama ukulungisa inkinga zakhe ngoba umsebenzi usiza ukuthi kube khona imali kanti futhi
imali mengekho ayi kuba nzima ukuya phambili. Yeah. Kodwa kuba nzima. Kuba nzima kakhulu. So angithi nje till next time. Before ngithi stay blessed, cela subscribe bafethu. Lo mndeni lo ufuna ukuya 100,000 subscribers. Sela kancane manje, cela subscribe bafethu, subscribe. Wona ufike la kule part le. Comment section uthi cha, ufike egcina kwe video. Angithi nje till next time. Stay blessed.